ni lai ni autoba ni giat tu ni simding Ephesus alian li aneu khat pan guk aneu som le khat pan som le guk no te hong ki sap khiat na thu to ki to kin nanun tak di ngu kong han thon hi Ephesus alian li aneu khat to pa jesu na sep tur kha zakwa som ko le sagi kumin Iowa State University in amau bolung 12 pi pen amau sang pana mi vom ki mol ma sa pen Jack Tres min tam sakhi akhasia thuaya Tres pen MS Iowa 12 pia ki mol khangai lo hi ama pen Minneapolis Minnesota a ki bol kidem na a amau sang pi tangin aki helna pan sung lam liam na nga in tul khat zakwa som ni le thum october ni guk ni in si hi trans in to akidem ma ni takin ama te chipan na lai gel hi kamipi ka in kon le keima ma i min phat na ding athu pi le adip ko thoi din mun khathia mi khem pe in nalian pi sem ding in hong la met ma bangun zong sem ma ning kapum pi le kalung simbu pi jing changa ki mol ding vai beka omin bolung kanga simin kei pan na ding za sang ka han cham julai ding che hi Tres in asep khem pe pen ama kwa chi pa toy na le min phat na pan hong luang khia a hi lam le ama zia le tong pen ngam na han na to akipe a hi lam telma ma hi Paulin zong to dan thu khat ma Ephesus Paul pi te tunga ge na thum te in thu khen sat na khem pe wa Chris sunga amau hi na ahuzap sak na ngun towa topa adi nga thong ki pa in no te hong ki sap khiat na thu to ki to kin nanun tak de ngo ko han thon hi na chi hi Paulin eite ading eite sungle eite tung to na Jesu hong sep sak na to akituak nun tak na a hi kiniam khiat na lungnem na lungdoi na kipum khat na I na nop na lem na chi te pom ding in le pasien hong piak siam na te to khat le khat a ding na sem ding in hong han thon hi eite na le isep khiat na ki kal ki zop na pen banga hi yam midang te hu thei nang in pasianin bang chinam siam na hong gwan yam papasian khiat na le thupi na anei nun tak na nonga sak manin kalung dam lua nong got siam na te mi te ading azang siam ding in hong hu in amen